muriango wa 16 ukianza mtsora wa kwanza hadi wa 15 mudamu ni kupanga mipangoye ela neno ra mwisho rinambola kwa Bwana. Ngira zosi za mutu ni safi matsoni mwake mwenye ela Bwana anapima moyo wa mutu. Mukuvire Bwana kahi za kaziyo na mipangoyo indafanikiwa. Bwana wahenda kila kitu na lengore hata ohatu ai kiza waumba payo siku ya mai. Kila mwenye kiburi ni chukizo kwa Bwana. Ujiri wenye kandakosa kungizwa akili kama henzo na waminifu dambi ni kuswa na kwa kumwagoha Bwana mutu ni kuzishala husa na mai. Bwana akifahizwa ni ngira za mutu ni kwa hende hata mahadwie makakala na dhiri naye. Hakukala na mali chache pangira ya hachi kuriko kupata utajiri pangira isiokala ya hachi. Mutu ni kupanga mipangoye ela Bwana analongoza ngiraze. Mutawali ni kuamua pakulongozwa ni Mulungu amboza hukumu kosa. Mizani na vipimo sha ujeri ni sha Bwana. Mawe gosi ya kupimira garigo mfukoni ni kaziye. Kuhenda mai ni chukizo pa atawali mana musinji wa mamlaka gao ni hachi. Mutawali anahenza mutu anenaye maneno ga hachi. Anahenza mutu anenaye maneno ga karakara. Koro za mutawali ni here ajumbe akifa. Mutu mwenye hekima andaihuriza. Uso wa mtawali ukingala kuna uzima na kukubalikwe ni here ingu rahula ya mwaka. Nibaha kupata hekima kuriko kupata dhahabu. Ni vidzo kutagula kukala na akili kuriko fedha. Ngira ya mutu muhachi ni kuzishala husa na mai. Airindaye ngiraye anatunza maishagi. Kiburi ni kutangulia panongba. Kuzionya ni kutangulia kubwa. Baha kukala mupore hamwengana masikini kuriko kugasha vitu vya unyang'anyi hamwengana enye kiburi. Aribwiraye roneno andafanikiwa iza anabaha mutu yahu amkuluhiraye Bwana. Mwenye hekima moyoni andaifwa mwenye akili na maneno ga kutama ganakuza mafundisho. Ufahamu ni kazuho ka uzima payu yahu arie nao ela azuzu ni kuadhibiwa ni uzuzu wao. Moyo wa mwenye hekima ni kulongoza kanwake na ni kuongeza elimu kahi za mlomowe. Maneno madzo ni here uchi wanyuchi ganatsama moyoni kiza gana upa mwiri matsia. Kuna ngira yaonekanayo karakara pa mutu ela mwishowe ni kumuhirika kifani. Nzala ni kumuhendea mutu akahenda kazi. Kanwake ni kumwangiza chadi. Mutu mutiriri ni kupanga kuhenda mai. Manenoge ni here moho mukali. Mutu mui ni kutotsera kondo na mutu wa nyambo ni kutosa asena. Mutu mukondo ni kumudhedheja jiraniwe na kumulongoza kahisa ngirambii. Afinyiraye ziso mutu anapanga kuhenda mai. Avunyulaye mulomo azagonya kuhenda mai. Nyui nitajimbizo ya kufaha zinapatikana pa maisha gahachi. Baha mutu muzizimu kuriko mwenye nguvu. Adimaye kuzulia koro anabaha kuriko mutu atakaye muzi. Kura ni kupigwa pakumala kumanya gandigo hendeka ela wamuzi wosi ni wa Bwana.